5. Znači, ako pričamo ovdje o tom incidentu, gospodin Husić nije reagovao primjereno i mi smo, da bi zaštitili dignitet ne mene kao osobe, nego mene kao direktora Fudbalskog kluba Sarajevo, mi smo poduzeli ono što smo trebali prema Nogometnom savezu, dakle da Nogometni savez ispita da li ste vi smjeli biti u službenim prostorijama kao suspendovani predsjednik i sve ono što ste izrekli da... U kojim službenim prostorijama? Pa u prostorijama ispred slačionice. Pa dobro, gdje ste vi smjeli biti tu? Dobro. Pa ne znam... Jeste vi bili predstavnik tog kluba taj dan? Niste. Nema vas u zapisniku. Organizatori ste mi dopustili da budem tu. Pa samo, zašto ne? Pa samo malo, vi hoćete reći da ja ne mogu biti u svojoj kući gdje ja hoću. A što se tiče ove priče o 20.000 konvertibilnih maraka, odatle i počela priča, gospodin Husić me pitao šta je sa 20.000 maraka, ja sam rekao zaista ne znam na šta mislite, to je bila moja reakcija, jer da smo nešto dužni i ako smo dužni mi bi to isplatili. I onda malo i kontradiktorno pitao sam ga na koju utakmicu mislite, nije se mogao sjetiti tada, u Avazovom sportu izlazi neka vijest koja se insinuira da je to utakmica Sloboda Željezničar, pa danas se izašlo da je to utakmica protiv Mladosti iz Velike Obarske. Sastanak je bio 27. maja, na kojem smo mi kao to nudili i pokazuju se poruke 27. maja za nešto što se desilo 3 ili 4 dana ranije. Ovako je to divno. Ako sam vam ja nešto obećao, evo samo reći. Sad ću ti ja reći šta si ti obećao. Sad ćemo da uđemo u priču 27. maja. Nećeš je voliti, to ti sigurno garantiram. Ili onaj dio u kojem ste rekli 100.000 maraka. Ne, samo malo, sad ćeš ti da vidiš. Ti si me pitao pošto je utakmica. Nije istina. I onda sam ti rekao da ti ne možeš kupiti utakmicu. Pošto je utakmica? Rekao si mi koliko ćemo, ovako, da se vratimo prvo na 20.000 maraka. A dobro, vidite, vi sad iznosite neistine i teške optužbe. Samo malo, sve što je neistina, za neistinu se treba da odgovara. Ja sam spreman za sve što kažem neistinu. Pitao sam vas ja pošto je utakmica, da prodate utakmicu Fudbalskog kluba Slobode protiv Fudbalskog kluba Sarajevo. Sad ću ja vam lijepo sada kažem. Teška optužba. Evo ja ću vama sada lijepo da to kažem. Teška optužba. Znači, pred utakmicu 29. kolo, znači lijepo je došao vaš gospodin direktor tadašnji Ibraković u Tuzlu, našli smo se u hotelu Royal, popili piće i pitao me, je li istina, čuo sam priču da hoćete pustiti utakmicu Mladosti Velika Obarska. Ne mogu komentarisati za osobu koja nije tu. Ja vam pričam samo šta je bilo. Ja sam rekao, od te priče nema ništa, ne znam kome to govori. Sloboda svaku utakmicu ide na pobjedu. Šta ćete uraditi kad dođemo u Sarajevo? Igrat ćemo da pobjedimo ako budemo mogli. Igramo utakmicu na tušnju, niko ne može dobiti. Treba mi ta sigurnost da neće Mladost biti prodata utakmica. Sam rekao, dok sam ja tu Ibrak, ne znam šta je prije bilo, niko ne može kupiti utakmicu na tušnju. Imate 20.000 maraka premiju da ta utakmica bude sigurna, imate za pobjedu na tu utakmicu. Zašto je ta utakmica odgovarala? Iz kojih kombinacija? To rukovodstvo Sarajeva najbolje zna. Dino je tada je Ibraković imao veliku funkciju u Fudbalskom klubu Sarajevo. On to zna. I lijepo smo sve dogovorili. Mi smo tu utakmicu pobijedili 3-2. Nakon toga smo se čuli, kad ćemo se vidjeti, ja sam bio na putu u Rijeci, vraćao se iz Rijeke, otišao sam prije na dan i vraćao sam se odmah i imam, pa znate, jesmo sjedili 27. Da, tema je bila... Samo malo, jesmo ikad ja i ti prije sjedili negdje na večer? Jednom kad smo se mi vraćali iz Bijeljine sam vas sreo. Jednom slučajno smo bili u istom, ali nije bio dogovor da se vidimo, da se sjedimo. Tačno je da smo sjedili u parku Prinčeva i sjedili smo, dakle, vezano za zadnje kolo gdje smo mi očekivali 20.000 domaćih navijača, gdje smo pričali o organizaciji same utakmice i o besplatnim kartama za vaše navijače. Samo to bio povod. Pa vidite, sigurno je da smo razgovarali i o tome da li će Sloboda izaći na stadion Koševo sa najjačim sastavom ili nećete, i mi smo tada i rekli, koliko se sjećam, Hucref Musević je naš trener koji je izrazito pošten i čestit čovjek, to možete potvrditi, i da mi ne želimo njemu da pravimo bilo kakav problem. To je... Ako smo, vi malo prije ste tvrdili da sam vam ja pitao pošto je utakmica, koliko treba da platimo da nas vi pustite. Sad ću vam ja da kažem. Na toj smo večeri bili, ona je bila negdje između 8:30 i 8:45, tako neko u to vrijeme. Lično ste vi pitali, trebate dođete po mene dole, da dođete, sam rekao da otprilike znam, našao sam to gore, sjedili smo, znači ja sam bio sam, moja dva rođaka su bila koja su ostala, nisu ulazili unutra, bili ste vi, gospodin Ibraković, vi ste sjedili prvi na desno, Ibraković tu i onda je bio Elvir Kantandžić, vaš potpredsjednik, i bio je još jedan momak koji ja stvarno ne znam ko je. I onda smo počeli, pozdravili se na stvari, išla je priča, ja sam rekao, dobro, šta bi sa onih premija? Ibrak je se vama obratio da kaže, Dino, da trebamo vidjeti ovo, kako ćemo ovo regulicati, ti si mu lijepo rekao,
Treba s to čovjekom završiti i onda Ibra kaže moj će to punac dostaviti do vas. A ja imam poruke, evo i ovdje, koje mogu da pokažem. Ne mogu, ovo ne može biti, ne mogu ja nešto, ovo je iPhone koji ima znači i datum i sve, evo ja ću pokazati ovdje. Kamera ne znam hoće da može da vidi. Ovdje je gore, kad smo u 8 sati i 4 minuta. Dobro, nije mi jasno što to potvrđujete. Bili smo u parku Prinčeva, kažem da jesam. Moram da kažem istinu, ja sam čovjek koji voli istinu. Mene samo istina interesuje. I ovdje gdje ćemo se naći, tu samo, evo, krećemo, čekamo vas. I na toj večeri je bilo rasprava šta će biti od ovih 20.000. Rečeno je prije nego što uđemo u priču. A ti 20.000 maraka svima zvuči kao namještanje, plaćanje. Evo. Šta je 20.000 maraka po Dini, a šta po Azmiru? Iskreno, ne znam o čemu... Premija za utakmicu da Sloboda pobjedi Mladost Velikobatsku. Je li to legalno? Da klub daje klubu da protiv drugog kluba igra... Mislim da to nije zabranjeno. Nije zabranjeno. Možda nije korektno, ali nije zabranjeno. Ovdje imamo poruku lijepo gdje se vidi gdje nakon, to je bilo 27. i kada su me obećali gospoda da će to neko za 2-3 dana punac od gospodina Ibrakovića dostaviti do mene, ja sam poslao poruku 30. drug, ne bi i vašeg punca. Nema punca, ali samo malo, ali vi ste tada znali i znali ste vi za premije, samo što vi možete negirati. Ne, mogu ja vas nešto samo pitati, jednu stvar. Ako je ovo sve tačno što vi govorite. Da. Juni, juli, august, septembar, oktobar, novembar, decembar, januar, februar, mart. 10 mjeseci je prošlo od tada. Jeste li mogli vi doći do mog broja telefona? Zašto niste, ako to je istina što govorite da vam dugujemo neki novac, taj novac potraživali od nas kad smo se sreli u prvenstvu prije par mjeseci na Koševu, zašto to niste spomenuli prije utakmice ili tokom utakmice? Nego na prvenstvu kad smo se sreli, ti moraš znati da sam ja otišao za Ameriku 19. oktobra. Razumijem, ali malo ima rupa u toj priči. Na moju ovu poruku nema odgovora. A dobro, ali govorite o osobi koja nisam ja, niti je osoba tu prisutna. Tog dana znao si Dino. Ja samo kažem da sam bio tu fizički. Mi ne funkcionišemo 20.000 maraka. Pa hvala Bogu. Pa mi ovo trošimo sedmično. Pa hvala Bogu, znači, ja vama čestitam na svemu što ste uradili za fudbalski klub Sloboda. Nama 20.000 maraka, mi ne živimo od toga. Mi ne bi bili ništa bogatiji za 20.000, niti bi bili siromašni. Ali dobro, stvar je principa. Ali se pitaju svi, da se sada pominjate, to sve vas svi pitaju. Slažem se u potpunosti. Znači, ovo o nečemu je samo riječ o 20.000 maraka koji su obećani. A prvo, ja sam čovjek od karaktera. Ja i ne bi nikad spomenuo da vi mene niste isprovocirali. Ali nisam vam ništa rekao, gospodine Husić, ništa. Samo sam vam rekao, hvala vam. Pa i vi ste poslije spominjali kartone i crvene, nisam ja to rekao. Tako niste, pa svi smo tu, jedino onda sam počeo prikazivati. Ne, to je šef stručnog štaba rekao na pres konferenciji. Najmanje još jedan crveni karton i još jedan penal Sarajevo. Pa bolam se 60. minut prvi put ošao. A jeste to rekao, Dino? Pa dobro, možda je to bio plan, ali nije uspio suditi da sprovesti. Nije bio plan. Ja mislim da je to, da gospodin Husić zaista misli na izjave našeg šefa stručnog štaba, jer je on spominjao te kartone. Pa nisam vam rekao. Znači onda vi ste se onda pokupili i otišli ste u slačionicu. Dobro, evo, hajmo reći hipotetički. Da sam vam rekao, samo da kažem, trebalo biti još jedan žuti karton. Kako vaša reakcija može biti opravdana onakva kako ste vi uradili? Znači, vi ste se spustili na jedan nivo koji premijer Liga odavno nije. I meni je žao, ja pretpostavljam da su vas ponijele emocije. Meni je samo žao jedne druge stvari. Relacije između dva kluba i nas personalno ne treba da opterećuju i ne smije da opterećuju dva grada. Jer se sad ova situacija jako lijepo dočekala u medijima, da se diže tenzija. I mi smo spustili tenziju, a vi ste nastavili sa iznošenjem... Pa mi smo u defanzivi ovdje, vi ste u ataku, mi smo u defanzivi. Vi ste morali vašeg šefa stručnog štaba da kažete da ne smije onakve izjave davati. On kaže kako je neko psovao pokojnog Vedrana Puljića i da će to biti dodatni motiv. Zamisli šta se čovjek, čime se koristi. Pa to je sramota bola. Niko nije psao, čak naša publika je podržala, cijelo vrijeme ustala, skandirala Vedranovo ime. Samo jedan navijač, pa jedna budala u 1.200 ljudi. Pa ljudi su izašli sa transparentima. Ali nisam čuo gospodina Ješća da je pričao o tome. Pa uzmite njegovu izjavu. Da kaže psovanje gospodina, psovanje pokojnog Vedrana je dodatni motiv za utorak. Pa zamisli čime se čovjek koristi bola. Mrtvim imenom. To nama ne treba, ja sam svjestan toga, ali ova situacija, mi je ne proizvodimo. Mi je nismo proizveli. Mi nismo ušli prvi na atletsku stazu, zna se čiji su navijači ušli. Mi smo dole bili, ali ono sve što sam ja doživio za 3 sata, malo prije ste sami rekli,
Gledao sam cijelo vrijeme da niko ne bude oštećen, da nikome se nešto ne kaže. Ne mogu ja sad spriječiti ljude da ne dobacuju ružne riječi. I nakon svega toga, kad sam očekivao onu zadnji korektnost od vas, da ćete pružiti ruku, nije Dino, tako bilo, ne možeš mi reći, rećeš mi samo kako je bilo korektno i trebali smo još da dobijemo i crveni i penal. I onda sam ja poludio. Onda ja nisam još, jer sam 5 puta se prije toga preznojio, guto ono sve što se dešava mome timu na terenu, gledao svojim očima, više puta bacio oko na vas i onoga, na vaše ljude koji su bili uloži odmah do nas i primijetio da je i vas sramota onoga što se dešava na terenu. A nije nas bilo sramota. Neće vas biti sramota, zato naravno stvar, jedino što vam je moglo pomoći da mi ne dođemo sa 2-0 i sve ono što se dešavalo na terenu. Jer ekipa nikad ne bi mogla ništa raditi. Epilog možda napravio čitave ove priče, meni je drago, Senade, meni je žao prije svega ako ste vi ili vaši gledalci očekivali, sada ćemo se mi ovdje svađati, psovati jedan drugom, mislim da ne smijemo biti... Ne psujete, ali se svađate, ali nije to baš na tom nekom nivou koji bi možda bio očekivan. Mi smo, dakle, morali zaštiti dignitet prije svega fudbalskog kluba Sarajevo, ne mene lično, i mi smo zbog ponašanja gospodina Husića poslali prijavu Nogometnom savezu. Nadam se da to razumijete. Isto tako, kada su u pitanju klevete prema meni lično, prema fudbalskom klubu Sarajevo, koji ste iznijeli u mediji, pa jesmo. Pa vidite, to je nešto što moramo. Pa ne mogu znati, danas smo to tek predali. Ništa, to je njihovo pravo. I druga je stvar, i samo još jedan moment, i druga je stvar, isto tako smo poslali i zahtjev za javno izvinjenje za ponašanje gospodina Husića. I ukoliko on to uradi, neće biti nikakvog dalje epiloga, mi ćemo to izvinjenje prihvatiti, jer možemo... Odmah poslije 20.000 maraka. A poslije 20.000 maraka? Odmah poslije 20.000 maraka ću da razmislim, jer u okolnostima i provokacijama koje ste uradili prema nama nakon onakvog dočeka, nismo, još smo jedino napravili, jedan promašaj smo napravili u organizaciji. To ne mogu zažaliti i kriv sam na sekretara i na sportskog direktora Vudalića, generalnog direktora, zašto nisu obezbijedili još bukete cvijeća da vam davo na kraju. Jedino nam je to promašaj. Trebali smo vam svi dati samo, ja mislim jedino to što nam je nedostajalo. Sve ste drugo imali. Što bukete cvijeća? Pa jedino valjda to tako treba. Dobro, ali ja zaista ne govorim. U onakvom Senade svemu... Malo je asocijacija. U onakvom svemu jedino smo i trebali cvijeća dati da valjda to bude sve kako treba. Nije bio 8. mart. Nije bio, ali nisam ja ni rekao da ništa nije bilo. Jesam ja u jednom momentu izjavio da nešto nije bilo korektno u organizaciji. Jesmo mi to tvrdili, rekli, pa vi sada kontrirate i govorite bilo je sve u redu. Mogu ja da kažem ovo je zanimljivo. Vi ste po suspenziju. Do septembra mjeseca ste suspendovani, kako, znaš što to značilo, da ne objašnjam. Međutim, sada kada vas FK Sarajevo prijavljuje, možda to na već izrečenu suspenziju. Ma ovdje sve može, dragi Senat. Da budete malo duže suspendovani. Ovdje sve može. Ja sam prvo taj dan nisam obavio nikakvu funkciju ispred fudbalskog kluba Sloboda. Znači ja sam tada... A šta ako suspenduju godinama i godinama? Sve je ovdje moguće. Ovdje nema ništa da je nemoguće. Ja ne znam ja sam na toj utakmici bio gost. Ja na toj utakmici nisam bio nikakav službeni predstavnik, već mjesecima to ne mogu da budem, jer mi je to pravo oduzeto. Zato što govorim istinu. Ako je problem govoriti istinu i ako je krivično djelo govoriti istinu, ako je sloboda govora zabranjena u Bosni i Hercegovini, onda ja očigledno nakon mojih 18 godina provedenih u Sjedinjenim Državama, gdje nema različitosti, gdje smo svi isti, onda sam ponovo vratio svoju zemlju koju volim, za koju sam ginuo, gdje je moj otac rahmetlije u temeljima ove države ostavio svoj život, onda ja moram ponovo ići iz ove države. Znači ovdje nema pravo sloboda govora i ovdje ima različitosti. Ako je to takva država, onda nam se, meni onda red da se selim ide. Ali prijavi misli na psovke. Malo je sloboda govora da psujete majku gostima i ako je to sloboda govora, onda ja ne znam šta je. Ja jesam u tom trenutku to prešao i to stoji i jesam. S obzirom na okolnosti, kako je došlo do toga, naravna stvar, poslije mi je bilo malo žao, ali nakon svega onoga nije mi toliko ni žao. Jer onako, pa zato što, znate kako... Šta vam nije žao? Pa evo ja bih priznao sebi pogriješio, rekao... Vi biste najsretniji bili da ste vi nas nadigrali i da mi nismo imali pravo što da kažemo. Mi 3 godine držimo ruke niza se. Šamara nas ko hoće. Radi nam se šta hoće. Pa sami vi znate, Dino, kako ste došli do titule prošle godine. Kako smo došli? Pa znate, brate, pa dobro, evo vi nastavljate s tim. Pa imate, to je... Pa došli smo najvećim brojem golova i najvećim brojem pobjeda, gospodine Dino, dragi, kako ste došli do titule? Kako smo došli? Pa golovima Leona Benke, Krste Velkovskog, podrškom naših navijača. Slušaj, jedno je sigurno.
Ja prvo Sarajevo kao grad volim jer sam ja ginuo za ovaj. Kako su došli do titule? A drugo, kad je Sarajevo kao klub uradilo je velike promjene i ja to podržavam i napravljene su prave stvari. Ali na način ovo sada što pričamo, jer ja znam šta je bilo i prije kad smo putovali u Široko, gdje sam se našao sa Ibrakovićem, to su pozivi, gdje stanite ovdje na kafu, gdje da vidimo može li ovo. Opet spominjete čovjeka koji nije tu, on je bio tada vas. Pa jeste, ali nema prostora da kaže je li to istina ili nije. Onda druge stvari, zadnje kolo. Ja sam vam otvoreno rekao da imate ekipu, jer sam rekao to gore, i da ne trebamo pričati ni o čemu drugom. Da vi imate ekipu koja ima daleko veći motiv od igrača Slobode na zadnjoj utakmici, gdje ta utakmica ništa ne znači, i da mi ne trebamo pričamo o parama, nego da vi treba da opredjelite se ekipi, da ne pričamo što ćete nam pokloti pripreme na Zlatiboru, jer nam te pripreme ne trebaju, to nas košta 15-20 maraka, mi to odradimo. Jer ja ne bi nikad kod čovjek dozvolio da me neko nosa za 20, 30, 50 hiljada maraka po ustima. Znači, da mi kaže kupili smo Slobodu utakmicu. Ja sam rekao da se koncentrišete na ekipu i da sigurno vaši igrači imaju veći motiv. Za one koji ne znaju, i drago mi je da ste pobjedili, drago mi ste svojači titule. Prvak je postalo... Dino, samo da objasnimo gledalcima, oni koji ne znaju. Bježe jedne i druge, to je vrlo bitna priča. Znači, zadnje kolo, zadnja utakmica odlučujuća ko će biti prvak Bosne i Hercegovine. I igrali su u Sarajevu, Sarajevo i Sloboda. I Sarajevo je pobijedilo 3-1, čini mi se. Tako, 3-1. Da li se tih 21 maraka i šareti odnosi na tu utakmicu? Nema veze s tom utakmicom, sigurno se nade. Ja nisam shvatio iz... Zato što su datumi pobrkani. Znači, vi su SMS porukama na 27. maj, a utakmica na koju se to odnosi je bila 23. maja, nešto. Ta utakmica samo zato što nije ispoštovano. Premije koje su obećate prije te utakmice 29. kola, one nisu bile ispoštovane. Pa sam ja njih pitao na tom sastanku. A nakon te, od 20 milja, kada je slijedila ova Sarajevo Sloboda, odmah nakon toga? Odmah s prvu subotu, ja mislim da je bilo. Meni je samo malo žao sada što je sumnjivi jedni drugi. Ma vidite, nije stvar jesmo sumnjivi ili nismo. Mi pričamo o nečemu što ne bi trebalo da uopšte bude tema. Tema je dakle verbalni... Tema je uvijek u ovoj zemlji bila da li se šteli, da li se kupuje. Pa nismo šteli utakmicu, Sarajevo Sloboda nije našteljena. Samo smo mi zakon za premije, a nije bilo štele. Premije mi imamo, evo gledajte gospodine Senade, mi igramo utakmicu. Znači mladost Obarska je zaplatila glavom zbog... Pa na sreću ne, Vitez je tu prošao najbolje. Njemu je bilo obećato i dalje u 30. kolu bodovi protiv Travnika. Imamo sve informacije gdje je gospodin koji predvodi Travnik nije nikad stio da čuje o tome, jer je trebao Travnik da pusti utakmicu Vitezu, a time je sve završeno osigurano. A gdje je tu sport? Nema ovdje sporta na ovakav način. Ja samo iznosim ono što vidim i što znam. Znači, ako je ovo problem što kažete, što osjećate, onda mene treba suspendovati. Pa vidite, mi smo na sve ove tvrdnje i optužbe gospodina... Vi ste iznad glave kao na mrtvom maču. Jeste već pod suspenzijom. Moja suspenzija, ako i to javnost ne zna, je tako namještena da je to žalostno. Jedan mali klub koji je bio u prvoj ligi kantonalne, ja sam ga vodio do druge lige kantonalne, je bio predsjednik i ulazim u prvu ligu federacije. Vremena puno zato. Nemam puno vremena, ali... U finišu smo emisije, ajmo završna riječ. Šta imate da kažete? Ovo izvinjenje koje je tražio Dino? Nema ga bez 20.000, evo. Ali ne, ja bi samo nešto da, obzirom na sve ove tvrdnje... 20.000 umjesto hvala, ćeš izvini. Ja ću 2 rečenice samo. Sve ove tvrdnje koje je gospodin Husić iznio, vrlo su teške i optužujuće za fudbalski klub Sarajevo, ali ne samo za fudbalski klub Sarajevo, već i za nekoliko drugih sportskih kolektiva, fudbalskih klubova u našoj zemlji. Za nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine i BH Telekom Premier Lige. Mi smo se obratili savezu, zatražili smo od saveza da sprovede istragu vezano za sve ove tvrdnje. Vi ste dugo vremena naučili da bude po vašem. Vi imate saradnike samo ko će biti vremena? Ko je? Da igra suspendovan igrač 3 žuta kartona za Slobodu i bodovi ne pripadnu Sarajevu. Je li to taj kontinuitet? Koji je tvoj igrač? Pa to je prije 3-4 godine bilo. Dino, gdje si ti bio tada? Pa nisam bio nigdje, ali govorite o kontinuitetu. Pa znaš čemu smo... Pa hoćemo ti priča o sadašnjosti, Bolan. Pa evo priča o sadašnjosti, ono što si ti prouzrokovo. Šta sam prouzrokovo? O tome je priča, Dino. Ne možemo pričati o nečemu. Ja ne mogu da pričam zašto je Sloboda ispao. Znate kako, ja bi se trebao izvinuti gospodinu Husiću zato što mi je psovao majku i meni i fudbalskom klubu Sarajevo. Tako gospodin Husić ovo predstavlja. Ja nisam psovao fudbalskom klubu Sarajevo. Nego meni, evo. Samo ono što sam ja rekao, ja i dalje kažem. Bilo je u vremenu revolta,
Pa dobro, ja morate to razumjeti, pa dobro, 90 minuta, u stvari 3 sata sam igrao oko vas i svoje tijelo stavljao ispred da ne može se bacati na vas i da treba da vas ne vređaju i da ste vi naši gosti, da trebate gledati utakmicu u miru. I onda nakon moja 3 sata koja sam žrtvovo i ono sve što sam vidio svojim očima, a dole je bilo 3000 ljudi, bilo neutralni novinara koji nisu uopšte ni navijači Slobode ni Sarajeva, koji kažu i ljudi koji su u sportu da je ono velika sramota. Koje? A vama, ako trebaju titule, znate li šta je ovdje najvažnije? Ako Sloboda uspije, pa ono svega režisiranja, sve što se dešava. Šta smo režisirali? Šta smo režirali? O čemu vi živite u teoriji zavjere i pravite koheziju u gradu Tuzli među svojim navijačima da imate nekog zajedničkog neprijatelja u fudbalskom klubu Sarajevo? Samo malo. Najveći problem što ne treba oni da vjeruju. A šta smo režirali? Šta smo režirali? Oni su to sve vidjeli. Na šta mislite? Pa ono što se dešavalo na zelenom terenu. A šta se dešavalo? 2 gola vaša, jedan naš iz penala koji je očigledan. Jel o tome pričam? Vi sve znate, znači. Pa ne znam, evo pitam vas. Da bi trebao još jedan penal da bi bili kako treba. Pa nije bilo prilike. Vidim da ste izašli nervozni i nezadovoljni zato što nije bilo još jednog penala. Ja? Pa vi, naravno. Kako sam izašao nervozan? Mogao sam biti samo malo razočaran rezultatom jer sam očekivao da ćemo imati malo bolji. 2-1 je pozitivan rezultat za nas. Ako sam ništa, ali samo ako sam ništa bio, nisam bio nervozan poslije utakmice. Vino, gledaj, jedno je sigurno. Ja sad garantujem, jer vidio sam šta je se dešavalo prije godinu dana, u stvari prije par mjeseci ili 5-6 mjeseci unazad. Sloboda ako dođe do jednog od trofeja, da li to bio u prvak Bosne i Hercegovine, uzmanje premijer lige ili kup, to će biti najčistiji osvajanje jednog trofeja u istoriji premijer lige. Mi znamo da to će biti najčistije. Znači, nikoga ne premiramo, nikoga ne kupujemo, imamo Zajku Zebu i još njegovi 17 kolega koji to radi na terenu. Mi imamo njih na terenu i to je nama. Imamo naravno stvar gospodina Husefa sa svojim saradnicima. Oni su ti, oni su naše najjače oružje. Mi drugoga duta nemamo. Mi nemamo utjecaja u Savezu, zato što smo mi Tuzla. Pa imate predstavnika u izvršnom odboru kantonalnog saveza. Nemamo, pa imate kao kanton, imate iz kantona. Mi nemamo ni u jednoj komisiji našeg čovjeka, sem možda tamo jedna komisija, mislim da je gospodin Mohamed Abić. Ja ne znam, ali znam da nemamo nikoga uposlenog gore i zato mi imamo, ali mi imamo igrače, ako nam se dozvoli, ovo sad javno kažem, ako nam se dozvoli igra, nema ekipe u Bosni i Hercegovini koja će iste Slobodi biti ove godine. Ako nam se dozvoli samo na terenu. To smo pokazali u moćnom Sarajevu, u velikom Sarajevu, na 2-0, ne dozvolite da oštaju na naš gol 60 minuta. To ćemo dokazati ponovo i utorak ukoliko nam se pusti da igra, a to ćemo dokazati 29. kolo na Tušnju. Mi imamo momke koji znaju da igraju fudbal i oni to mogu i oni će to dokazati. Ako budu ljudi u žutim uniformama odlučivali prvaka, mi nažalost nećemo ići ni u Europu jer nećemo moći izmoći. A na terenu sam siguran da će Sloboda uspjeti. Meni je žao što gospodin Husić ovakve pravi konstrukcije, da je sve nefer, nepošteno, nekorektno. Savez postoji, Savez je napredovao, Savez je posložio neke stvari i mi smo se žalili, bilo je... Savez, mislim, ne. Savez na neke ljude ne može da ima kontrolu nad suđenjem. Znači, pare, van se milija pa izvinjenje. Ne može izvinjenje bez para, ne može. Pomirenje. Slušaj, Senade, meni 20.000 maraka ne znači ništa, to je moja dnevnica, ako hoćemo da znamo. Ja to mogu otvoreno reći, nisam neko ko se voli da udara u prsa, ja te, hvala Bogu, novac zaradim, imam pametnije možda i mjesto gdje ga treba da trošim, ali me nervira, ja sam neko ko je uložio u fudbalski klub Sloboda, uložio u bolji razvoj fudbala u Bosni i Hercegovini i onda me to nepoštenje nakon svega toga me ritira i dođe do toga. Završno, Dino. Nemam završnu riječ, meni je žao. Drago mi je u stvari što ipak ovaj razgovor bio u jednom normalnom, pomirljujućem tonu, ako je moguće ga naći. Da bi bio fol da se psovka ponavlja. Mislim da mi nosimo velike odgovornosti kao dva čovjeka ispred dva velika kluba. Koristim priliku da pozovem i naše navijače i navijače fudbalskog kluba Sloboda Tuzla, igrače, naravno rukovodstvo, da su dobrodošli u glavni grad Bosne i Hercegovine. Igrajte fudbal. Pa igramo fudbal, meni je žao, evo, zbog svih ovih insinuacija, i dalje je ostavljen prostor za gospodina Husića da se izvini, da povuče svoje izjave, pa ćemo to vidjeti. Jedno što je sigurno, slažem se s gospodinom Dinom, da utorak utakmica koja nam predstoji... Još vi imate, je li tako?
Sada kup i 29. Mi imamo kup i 29. Revanš igranje na Tušnju, ali isto tako ne treba nam drugi Vedran Puljić, trebamo da budemo svjesni da dizanje tenzija u bilo kojem smjeru može da dovede do velike eskalacije i nadam se da će utorak, ja dolazim na utakmicu, ja sam rekao već da kad se ne bi vratio, ja dolazim na utakmicu. Nema toga. Ne idete u neprijateljsku i ono sve što sam ja vama pripremio u Tuzli, vi pripremite mene. Znači, dočekati sve. Ako vas budem provocirao na kraju utakmice, isto možete psovati, možete mi raditi što hoćete, ali sigurno neću. Ja ću biti dostojanstven, pružiti na svemu ruku, zahvaliti vam se, a neću sigurno vas provocirati. Nakon 3 sata koji ćete provesti sa mnom i ljudima koji budu oko mene, neću sigurno vas vrijeđati i neću dozvoliti, jer ja sam tada vaš gost i poštovat ću vas kao domaćina. I još jednom kažem, nadam se da u utorak trebamo odigrati jednu fair utakmicu koja je i ima epititet najvećeg takmičenja državnog, znači to jeste kup i nadam se da će to utakmici sve proteći korektno, bez ikakvih incidenata i da će to biti jedna fina utakmica. A ove stvari ostaje naravno stvar da mi riješimo još. Ja, ostali samo da riješimo 20 milja i psovku, izvinjenje. Tuzlaci, Srelije, pamet u glavu. Ja neću psovati, ali 20.000 treba dati. Tuzlaci, Srelije, Bosanci, pamet u glavu, imate većih problema od toga da od samih sebe jedne druge nadlođete. CD doslovce za 3 minutice.